lakena janda janda anyar telakin nuna tempeng paraben janda lebih menggoda jandet ngodaten engak sponsor Yamaha janda semakin di depan janda semakin di depan Bu janda aku padamu mun apenta sambil misem unyu-unyu my darling ate amonyi eling siling etung panteng mengerongi yantosem sampai mare itana follow TikTok Saria Romana janda janda anyar rosa kesolakena telakin nuna tempeng paraben janda lebih menggoda jandet ngodaten engak sponsor Yamaha janda semakin di depan janda semakin di depan Sengak hai para janda masa itu ala ke hukum mata asa Pak bulan sapolo are kewajiban untuk ida pesa pate telak biasa ida na telah socean mare ita barulah taruhan kenalan janda anyar janda anyar janda janda anyar rosa kesolakena anyar telakin
aurat jelok maksiat. Dalam surat An-Nisa dari ayat 2 dalam surat An-Nisa sampai ayat 3 edisa mahram iurut sebagai berikut. Ibu kandung, Mahram, bapak kandung, mahram, retan kandung, mahram, anak kandung. mahram, kompoi kandung, penakan kandung. Sekoca mahram, wudulo betal. Sekoca mahram, salaman halal. Bedemu akut, bedemu abad. Dalam surat An-Nisa dari ayat 2 dalam surat An-Nisa sampai ayat 3 edisa mahram iurut sebagai berikut. Ibu kandung, Mahram, bapak kandung, mahram, retan kandung, mahram, anak kandung, mahram. sepopo kandung. Apa bagi buruk? Sepopo. Sepopo. Mun sepopo beni mahram ping. Sepopo jia kening kabin bisa dadi laki bini. Serena beni mahram maka mun andi wudu nyeting betal. Ben mun muka aurat kakeh katela bi sepopona hukum haram. Apalagi asalaman hukumah pada haram. Teti mun sepopoh beni mahram. Oh, Lanjut. Antara mahram oleh jeling, antara mahram oleh setting pada aurat jelok maksiat. Dalam surat An-Nisa dari ayat 2 dalam surat An-Nisa sampai ayat 3 edisa mahram iurut sebagai berikut. ibu kandung, Mahram, bapak kandung, mahram, retan kandung, mahram, anak kandung, mahram. epar kandung. Apa boleh hibur? Epar? Epar. Maki kandung mun epar nak pada bi gila sepoperua beni mahram artena mun kake andi wudu nyeting ka eparah hukum betal. Ben mun kake asalaman hukum haram. Lebih muka aurat pas celing bi eparah hukum pada haram. Pada bi gila sepoperua. Oh, Ya reh tungaki reh. Susitung re bendi mahram keng yang kebiasa bi orang. Coba mari re. Coba lanjut. ibu TV, Mahram, bapak TV, mahram, retan TV, mahram, anak TV, mahram. lagi na pipi. Le, laki na pipi kena telok lah. Sepopoh epar laken pipi. Aji sebenarnya orang salah sangka sangku mahram. Maki sepopoh na asalaman. Maki epar a foto muka aurat. Laken pipi cium tanang mun telasen. Tak oleh. Senyaman na beni mahram mun nyeting betalu do mun asalaman haram muka aurat jeling hukum pada
Padahal mulai sekarang obe kebiasaan belum tentu benar, tapi yang benar harus dibiasakan. Sepenting adalah seneng merayakan tahun baru, ngumpul bareng. Teng pagi bosan, liburan rawan maksiat, ngebas cewek sekang mukang, pamer aurat. Mending ngumpul jajan, atik token, bakar, acara bakar-bakar, bakar, acara bakar-bakar, bakar, acara bakar-bakar, bakar, acara bakar-bakar. Malam tahun baru senyaman jalanan. Yo.
halal barokah. Panas tangkar tangan, mun ojen ka ojenan, lembur saare genteng, ngarena seesa pereng, terode pada musuh tatengke. Kekencela sonang, saking dari terona, engkau ala kau keras, maale pagi tak melas, man terki sehat, terki kuat, minta atuana keluarga seeroma, minta saporana kita bisa makungan. Pikiran payah lesong, tahan tak serno, perlu katoloa, mun perlu cetak sopoa, lancar bismillah halal barokah. Duh kakak, engkau minta eci, kaluaraniku pengajian, pong tepak ateh kencang ngaji, ko entara aji het nyari kenceret. Lu dente mon kera tak aman, justru nambah tusan nambah rogi, lale nenang cecelenan, mending kala engkau kebayaki kopi. Entar ngaji, masa tak beki,
sholat